Kiharo-inĩ gĩa Kisulisuri kaunti-inĩ ya Nakuru. Sasa kama rauka namna hii. Kiuma gatoro gaka beni cia Azimio One Kenya, Raila Odinga kiruguria Rauka Movement na rũri rwa Firingi kuria oretia a Kenya makahua Firingi rucini tene tariki 9 gutigirira gutire kura ya tigwo nja wa Irebe. Rauka wende kupiga kura sawa sawa. Sasa kama rauka namna hii. Ihinda-inĩ o rĩu munini wa Raila Martha Karua augĩte gũtirĩ ngirimiti o yothe yakanĩirwo atĩ President Kenyatta nĩ akaiyũkia Ruto itĩna-inĩ rĩrĩ, rĩu akiuga gĩkĩ kĩarĩ o kĩgucĩrĩrio kĩa ũteti. Ndamwĩra mũtigaite tukionoria. Ufanye kazi, unaelewa ni nini unafanya, na mtu asilete malalamishi ati aliambiwa atachaguliwa. Sisi wote wanasiasa mnatuambia hivyo hivyo. Hata mimi nikamuomba kiti 2013. Hakuna mahali nilienda nikaambiwa sitachaguliwa. Mwanasiasa anakaa kwa matumaini ateroshone waeke atia. Sisi zote tumeahidiwa, lakini siku ya Mungu ikifika ndio ahadi yako inafanya nini? Inafika. Kwa gwakoro kwe mundu wereirwo agie na gweterera eterere muthenya wake wiki atia, na ni ihinda rĩa Mwathani. Muangalie uso ya baba, muzoee rais wa 5. Musikilize sauti ya baba, muzoee sauti ya rais. Na mimi nimewaambia mara mingi sijawahi pigia baba nini, na mimi ni baadhi ya zaidi ya milioni 3 ambaye kwa mara ya kwanza atakuwa kipigia baba nini. Karua athiĩte na mbere kuga Ruto nĩonanĩtie mbica njũru ya kwagira President Kenyatta gĩtĩo, na ũguo ndabatie kwĩhokerwo wabici ya mũingĩ. Ati anaambia Uhuru ati Uhuru usituachie baba. Mmemsikia akisema atuachie baba? William Ruto, baba atakufinya kukufinya. Ukienda pande ile wewe unaunga mkono ufisadi. Kama wewe unataka mabadiliko pande hii. Maneno mazuri. Sisi hatutaki kukuwa na mtu yeyote ambaye anataka mambo ya ufisadi. Tunataka kujenga Kenya mpya kwa niaba ya vizazi hizi na watoto wetu na wajukuu wetu na watuku wetu. Gũkĩrĩ ũguo mbũtũ ĩno nĩyũrĩtie mũingĩ wa Nakuru thingatithie thayũ, kuona ĩno nĩ ĩmwe ya kaunti ĩrĩa ĩgũmagĩrwo nĩ ngahĩha cia kĩũteti. Angalia nyinyi mnaogopa Mungu hapa. Usiulize wao mtikele yoko ya lengo. Wakenya wote ambao naishi katika bonde la Ufa, ati msiwe na uoga wowote, msitishwe na chora ambayo ananguruma. Nguruma ya chora hawezi kuzuia ng'ombe kunywa maji. Ng'ombe inakunywa maji tena na kojoa ndani ya maji hiyo na chora. Mũcemanio wa mũthia wa ngwatanĩro ĩno ũgatabanio tarĩki 6 kĩharo-inĩ gĩa Kasarani, Nairobi. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.